Okey, kapisanangan dong kasaban kumandatid insanan, kanaw misis at kapwa di iswang samayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga konsikaw da kasaban na bayno, patembus kasari sa kadung kumadahay, isang timpo diti nga insan pakagud kapag yang payahay maya dot kasisan dot sambayang kasaban na bayno. Konsikaw mantad sa kadung no gisambot iti panambarasan nga amo arubat, sa irada torimon dahay, lobi pondo dot mandahay pendalano, iswang kapasindahay mentok di karohyan. Tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Senang sabon kumadatid insanan da insan po, sabon bayno. Puji Tuhan tu sabon iti sangimpasih kasari tako po mamurimon dat pantamangan lisi da kinarahingan da tadaw da bayno. Miyampay da sikap kasuabon na po bayno nga tulo na po panambarasan dati wago manikid tadaw. Nunuhiwago da manikid tadaw. Numan ayat iswang garatapan buka talu ayat kedua na padam dua hom dua na padam talu. Amu apupusan na lisi da kinarahingan, amu ayay at itahak daw, wago kasari manikid suab, ginayo da lisino. Jadi okay tadi dati dat wago manikid suab nununa ko di wago dat ay titahak ko kinarahingan dati kumadati da manikid suab manikid tadaw. Man kun sa sarahoom ino pa'y wago da manikid suab nga nuno. Iti umur dati ngono saraho nga iti nalinaw at wago kasari kolohingon dati wago jadi ti wago takano batid iyat ti manikid suab. Iti napaayat nga papakito dot songkuroh nang kuot ginayo gatang titahak ko kinarahingan kumadati dot manikid tadaw, manikid suab. Mentok na padahod it kapurimanan nga amu takano sumimpan at kapurimanan kaandasan nagi kaonsikahan mantadot titahak ko kinarahingan iti no pinuhoboh dati. Ay apurimanan na risum kamano pa nga yadit ay duan tako nagi o taliban tako nagi mamusaraw ino pa'y gulo dati do asaraw nga hondiah nulot to anuan do manikid tadaw. Opasik tako no podong kasuabo na ahandaman tako no paggulo nga init ay buru-buruan dati. Haraman ko timpo-timpo ay pihan ngay na dati ay buru-buruan dati dalan dat asibuk tamad kumbala kud ay may paninso. Pakiyay no nahisinson no gisam mamadap ko pa nga ay pingay no maninso. Kasuabo nam to iri na tasaraw ay isinson ka. Nga o taliban nagi alihuan nagi did mamusarod atok iti kapasyan dat pinatahak ko kinarahingan ka. Iri net alihuan mo ti kapiyari ino pa'y asaraw dati nga ilaw buru-buruon ikay garitan haronon day titahak ko kinarahingan da suwet o purimanan dati nga mangonsikaw toko. Sedangkan da ino pahit titahak kot mo nikid tadaw kumadati nga iti na pinuhoboh. Naray hitid o kan napakalisi da kinarahingan tumbayaan takod takay
kapuriman iti kaposian sangkuro nangkuot lisih kasonongon kapuahangon det kinarahingan kumadati. Iti no kaposian dati nga isoot ay pangilaan isa bukti det lisi no kinarahingan nga patilambus pa kumadati amu pa opupusan. Mangusikaw to ka mantadet ay titahak ka kinarahingan lisih disiyo dit amu kombal tumalib mentok dati det tisam tiso manikid tadaw. Haros ang ulunot ay urang puti da minaboros pinungaranan det Eugene Peterson kana pasihom lisi no kinarahingan nga milod oy-on. Milod oy-on lisih daw milod arasak. Napahilisih disiyo nga o kita dati det monikid kaswabon monikid tadaw sangkuro nang kugenayod lisik kinarahingan kumati tanganak daw kumadati iyati no patim otopot kapiyom nangabarakatan ngay tokot ti isuang det kaposian dati. Tepot tagid agumo nohot awayaan dati isay no kayo haro kasindualan kapuriman tokod haro karugian do isuang kaposian kapuriman tokod miagalidit adadan miagalidit pusohon da parinta. Topot kay kanay kan gaji tong montiri nga di 10,000 ribu topot kari kapuriman to kana dit penjawat awam kenaikan gaji 10 ringgit no demontiri ribu 10,000 hari 3 kapita puriman ti digi yo mangkuya tu kon pia ko haraka raja nga puriman anit tokoy paingkan tit kaposian iti kanen do nga pogulion to kana kagud montokot ay painsuang iti isuang da rohani ngon punda dati piagalet tit kantakan da pamagunanem haro pakasari oralan datid mangonsikaw kumakin rohingan. Oratian na dati dat ingka na ti pamagunan iti santob na po kain talangan do purimanan datid apatut tayko o kita dati dat sumusuhay di ti kantakan na pamagunan oratian na dati dat iti no pagyati kasunsudan na pamagunan iti hali pian naritan dat ay antakan na pod mingkasomok na ti karikatan na kinarahingan nga paingkatawayaan ka nga koni ko insana na po awayan dati di nga ang agayo ko kitanan isoro-koro-koro nga oyo na pamusa oyo hid magitanod-tanod magiwoyo-woyo na dat ay rumikat ti tamodon to kompokon na pamagunan. Dadamot ta magindalan to kod mayad nununo po kantakan na pamagunan nga kada to ko kalihu dat mangausikaw kumakinarahingan mantadit puahang daw kumadati da manikid tadaw manikid kaswabon. Iti na polisi da kinarahingan puahang da kinarahingan nga agumo na papawayaan miagalin na bulayan dati di tenu iti kaposian dati pinuhoboh dati iso komanta didit pawayaan da kinarahingan dat titahakom lisih daw oposik to kaswabon nga paimpasi ako pohoy ka yadi nahit pangiwago to kano pakapurimanan didi nga oposik ko kaswabon posikan ni karuhang no paimpasi ako po
Tei pasikan ni karuhangnu, "Paimpasih ta pamadti baino kah, susuai nakarangahan det ieu di." Nga tepet lagi mimpahin pa iti komun da kapatayon bet tepet kapio. O kanda pa ko kapurimanan dat konsikahan dati mantad dat pinuheboh dat tinahak kinorohingan, naretan da hiti paingkaan lagi kadaw ti pikaruhangan. O kanda pa kasakadung ga kinorohingan, atumbay-an to kod iti pikaruhangan nga lain laid no dat kawayati komun dat kababakan. O niko o insanan na pati pikaruhangan nga kanu da tumilombus. Isay na koy loh dat haro na pa'y pagampuang garagon, gisom dat haro kababakan, haro pitong kiadan, itomodon tay kaamu nga o insanan na pari nga iso daralan daragon dat ay papakamuamu dat ti tahak kinarahingan kuma dati. Paingkan lagi kadaw ti tanganak, naretan dat ay lisik kinarahingan kuma dati, mandati patungkuso kumala tanganak dati, gisombo iyola kadaw nga kapurimani dat paingkukura lisik kinarahingan kuma ti tulun, kuma molahing dati Columbus kuma tanganak. Isuang dat kantakan idi, korohian da kinarahingan, da iyati na pa nga kapuriman toko, manguhup toko dat papapurimo nam paparati da paingkukura nang kulisi disiyo kuma tulun sa pitulun. Kamoy na pa di tampinay nga ano pa kapuriman ni tanganak kalisih dati nga haraw dihot kegagalan dati dahiri dat papakitad paingkukura nang kulisik kinarahingan kuma tulun. Painsuang to kano sebagai dumolahing. Paingkurah na padahot lisik kinarahingan kuma dati nga iya di na day patudukan dati sebagai pananod-pananod daw. Atumbayan to kod ila tanganak kadaw nga sayraan po kapuriman ila lisih dat isuang dat keluarga nga sayrak korolot tat tulun na kagumuan tong kombalutan hila patay sikul tay kahila labus nga ila kadaw nga papakitahom papatudok na dat paingkukurahit lisi da nawaya anom karahian diolod isuang da kapasian diolod da tisam-tisa. Oretan kagulat isuang got pikaruhangan. Ino pa'y ditino nga binorosot okon no poko lisi da kinarahingan, isay na koylod iti no papikaruhangan nga amu katilambus tay kaababak. Lisi na pa kinarahingan no montok ko pikaruhangan nga hara kasari. Nga hara timpu-timpu dat iyati iti tulun sa pitulun it haro pilihan dati sandiri. Asaru to kod maganuralan dat ay korohian dati. Iya di na mari. Tapat kapio. Sayrad harohot ay kantakan da isuang pikaruhangan. Ino pa'y ginawa dati nga kadi mangimbulad tapat kapio mitong kiad da poto saraw. Okon pon da karait kanon dad mitong kiad to kano nga hirine ginawa. Ay so nun day ginawonod ay manuh dad miguli. Do hirine naretan no. Narahingan mon to kapikaruhangan nga ay say kamon da kapupuson nga iti tulunat ay maganud kaputusan dat tumangkiad magidu mantad da kantakan idi. Ila na pot ay kamoyan da lisid kinarahingan maya da pikaruhangan nga higyan da milad sangulon nahat papakito
Ay milad ini tanduot mamarati. Ino palagay o sano nga iya sebagai kusay molohing, iya sebagai tina itandu nga harga duduahi kapurimananda kod papagira ti di pikaruhangan. Iya dihom ay o silih nagidagiahi kogira tanda hiri. Kagyanda dit karuhangam aya mono to sakunada nga susah na giya so sangulon ka. Umano pa nga haron no kaparluan dat komitmen da gadudo da papatilambos idit kaisisan iswang da pikaruhangan. Naritan lagi dahiti dot akon na pa kinarahingan at mga hakdati nga ay so imo ti ko ngoyon dati. Haro nagi o kandasan dati sumonod sandiri ibagian haro kantakan dat doho na pa kapurimanan gi nga miyagali dit iya di sandiri kay boh, sandiri kay mantamong kakapasian nu, sandiri kay mamulanglang, hingga wayaan nu, hingga rikotan nu, miyagali sandiri to kay. Nga ay sakiran na pod akon ko kinarahingan at mga hakdati, ay sa ikaw yung kokoton, ay sa katutukan dati. Miyagali dit, to kay opurimanan ko piori, nga ino po kakuaan dat ato ko kapuriman nga mantadi dit pagagandas dati dat kapasian dati sandiri. Iswang nga Mazmur hatusam duna padam turu. Okon na po ka kinarahingan at papaing kakatawalay siya na usaha ditulun dat papaturidong. Okon na po ka kinarahingan no mantamong da iso kayo nun nga siya na security da pa tamong. So nung kaswabon kumadit ay kula gi. Akon na po ka kinarahingan na tumamang na kohom siya ipantatamanng na kayo. Paing kalat pengawal keselamatan harup ya tang positur ko paing kuro nga akon na po ko mantadet pantamangan da kinarahingan ay sa ikat kaing kokoton dati. Moniki wagu kasari da monikid suab iyati na po diti monikid tadaw toko purimono na dati dat akon na po kasakadung nga kinarahingan ay sa imuti kaing kokoton dati. Posik to ko kaswabon kapuriman to kod agara sa tinandati irinahit barakat to kinarahingan kumadati. Posik ko kaswabon to ongorurul nga di tong karius ongorurul di borirang ko paing kuro nga sayrat tumaguang to kod buru-buruan alihuan o taliban nga tumalib nga itong parurul. Nga naratian dati dat mantad na dati tahak kinarahingan puahang kinarahingan monikid kaswabon to kod oposik waguh kasariot kapasian to ko. May na dati suwangay tit kapasian dati da kaswabon na bayno miyampay sinuratan dit ay man dati pasurato da tadaw da bayno may na dati po surato i diary da kapasian dati da bayno nunuh nangku at ay dalanan dati. Ang purimono na dati dat sangkuro nang kulisi da kinarahingan kumadati iswang na kapasian to ko may na dati patungku sa titahak kinarahingan montokot pikaruhangan dati papurimono nagi dati montokot tanganak dati isay na kayo iswang na kapasian diolo nga iyala kadaw nga kanud papiduo da lisik kinarahingan kumatulon da suway. Bah, miagalit panibawon to kaditi kaswabon da bayno kung sikaw da pinakinangahan dati
Pohitian to kana ti panambarasan dati kasuaban na bayno. Okay, kano misisa ta kad iswang sambayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga kung sikaw do kasuaban na bayno, insan po dat nakapanugot ti hay dat mamurimon dali sino, maya da kapuasian da hay manikita daw. Sayra da pasi kay hay dong kasuabon, nga kapuriman ni head sang impasi pakasari, ilisih no nga miyampay pakasari dahay maya dat pinuhoboh dit otarimo dahay do manikid suwab. Paingka nagiburuan dahay dat manikita daw, nga irinay manuang dat lang kapasian dahay, kada dahadat popoin sadu papatangkid dahay iswang ka kapurimanan dat manarimo di lisih no berkat no manikita daw. Kung sikaw Tuhan mantada sa kadung nuk madahay, nampunan no nagidi sa dahay, mandi dahay parikatatid, iswa ngaran di Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kinapagyampayan dati, siyaw to aniba pelajaran ti baynod, monotas ti mongkuruhod da baynod. Mongkuruhod da baynod dat agumo to mo da tagwangon, iswanggot minggu da bayno, dat apa ko nga hilap puhus, dat sabat tarikot. Hinakaw po, kapiruba ta ko dat kasuabon dat suwab.